Ko te whetū o hurai tēnei rā, ana ngai taioro o Te Tairāwhiti. Ki Ngāti Prau, kua whakawhiwhia he rima te mano tāra ki rua bioscience. Hei tautoko I tā rātou hōtaka pānga pāpori a tau. Ki Tūranga nui a kiwa kua whakawhiwhia hoki te karapu waka Heoi o Tūranga ki te 61 mano tāra. Hei whakahau, hei whakapai anō I tō rātou whare karapu. Ki te matau a Māui ki here taunga, ka tū anō te kaupapa toitu te reo a te 13 ki te 14 o whiringa a rangi, 2025 ki toi here taunga. He hui whakanui I te reo Māori, te tuakiri me te ahurea. A kāti, koira ngā taioro o te wā, nau mai anō ki Kapu Tairāwhiti. E rua ngā kēmu whutupōro whiringa tua mana nui I tū ki te Tairāwhiti ngā rangi whakatā. Inanahi rā I kitea te kēmu ki waenganui a TVC me Waiapu, ko TVC I tua. Heoi ki Tūranga nei I kakari atu a YMP kia Tapuae ngā tua o te rātau. Me te aha kaore anō a YMP kia hinga I tēnei tau, nā reira I matapaitia ka māma ake pēr tā rātou tua I te kēmu nei, engari kaore I pēra. Anei ētahi tīpakonga I Kapu hea e Tūranga FM. Remember, started off as a winger, I think, for YMP. Then he ended up as a lock, then number 8, then flanker. Led the team, led Poverty Bay. Look at this strong surge here from Apari. And he's there. What a magnificent effort. Broughton, the big boppers, the whopper boppers. That was Papuni. Broughton. Once more, it's the captain, I think. It is the captain, Shade Scudder. Here's Calvin Smith with boot to ball intelligently. Taken in by Tiamo. Going to run back a tear over halfway. Good sprint. And sprints down the middle and keeps on going. Great outlet. Strength. Tiamo. Nice long pass. There he is, the fullback. Does he get it down there, Cloney Tiamo? Did he get it down? No, there's no way he got it down. Well, hey, hang on. Held up, yes. So that's half-time, 10-0. Couldn't speak to what. Tapuae restart. Here, Harawira Kokura. Nice pass away. Running hard, that's Zane Douglas. Zane Douglas there. With the hands of, a YMP player. His concentration. Also the ability to relax. Takes the shot. And makes the shot. 18 points to 0. Okay. Good ball, Harawira Kokura. Strong stuff. It's Ngahi Emmanuel. He wants to try against YMP. If someone's going to get one, it's going to be him as far as he's concerned. I think he's going to make it. He's very, very close. He's just got to get to ground. He got to ground. He scored. That's next tall. Calvin Smith. 18-7. Shots taken, it's there. Goes up again, 21-7. Pass up there a moment ago from Hubbard. Tapuae. They've turned the ball over. Ball's in the hands a few moments ago, I think, of Nico Loti. And that is the end. 21-7. YMP have won the grand final, 21 points to 7 at Barry Park. Ki ngā tohu huarere Inanahi ki rua tōrea, he rangi kapua I te ata me te ua ko patapata, ka mahana haere I te ahiahi, te whetū te pāmahana teitei. Ki Tūranga nui a kiwa, ka ua I te ata, ka pai ake te rangi I te ahiahi, rua te kau te pāmahana teitei. Ki te matau a Māui, ka kapua haere te rā katoa ki taua takiwā, te 18 te pāmahana teitei.
A kāti ko te tūmana ko ia ka whītikina tonutia koutou e tērā, ko Kapu Tairāwhiti tēnei, noho ora mai.